Sa iyang pagbisita din sa nasod o sa di pa siya makigtagbo kang Presidente Bongbong Marcos ang Presidente sa Timor Leste nga si Jose Ramos-Horta. Bibisita una sa Kapuso Network. Ani ang detalye. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Kini ang presidente sa Timor Leste nga si Dr. Jose Ramos-Horta nga mibisita sa GMA Network. Gisugat o giabiabi sa mga opisyales sa GMA nga gipangunahan ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO Atty. Felipe Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. Niadtong 1996, gidawat ni Ramos-Horta o ni Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize gumikan silang paningkamot aron mahimong gawas nun ang niadtong East Timor sa Indonesia. Gipasalamatan ni President Ramos-Horta ang pag-ila sa GMA Network kaniya. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I said, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Anaa sa tigum sila GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group, Lilybeth Rasonable, ug VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Gikatakdang makigtagbo si Presidente Ramos-Horta kang Ferdinand Bongbong Marcos didto sa Malacanang. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor Leste. Then we look at before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship. Atangi ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pillar, Vicky Morales kang Ramos-Horta. Kauban si Rod Prado, Mark Regia Belia. GMA Regional TV Live.